Evo, danas je 7. april, četvrtak. Jučer sam završio samarom prskanje voćnjaka zaštitnim sredstvima. Danas sam dovezao 64 vreće kreča i 9 vreća NPK gnojiva. Sam počeo već rastresati NPK, da dodam fosfor i kalcij, a kreć ću posuti po 2 vreće sa svake strane, znači u svaki red po 4 vreće. Tako da on će mi poslužiti da neutrališem kiselost zemljišta, koja je ovdje jako velika, i sa ovim krećom ću po savjetima stručnjaka i analizu zemljišta koju sam izvršio, nadam se uspjeti neutralisati tu kiselost, i s ovim umjetnim gnojivom ću dodati, znači, te hemijske elemente koji nedostaju, i mislim da bi onda trebalo da ovaj voćnjak konačno počne ostvarivati neke prihode. Nadam se da će mamar doći popodne kad dođe iz škole, pa da mi pomogne malo da ovo uradim.